morning, Langga. Good morning, Lilo. Love you. It's December 23. Ay, Langga, sa plano karon ding. Chubby baby. That's the plan. The plan is to go exercise for 5 hours. What you want for breakfast? Oatmeal. Milk. Milk. Instead of food. Perfect. Kakang, breakfast is ready. Okay. Breakfast in bed it is. Breakfast in bed. Yay! I think I need to cut my hair today. Okay. Let's cut our hair today. Guys, go all down siya, so we're gonna check the heartbeat. Lilo, ihukan ko kining bata. You know, he's like after 15 minutes, ngaon na nag-lunch. So, masabutan kay leftovers. Gabi. Parang mga professional sa atin. Kung ano dito guys. Hindi na siya kuha kay tuna. Because San Coke 48 years pa ako nun. Sa kayo mamukas. Start our day. Next? Mamilo. Pero ganun ko kung mamilo ni kay... Alexa! Christmas playlist, please? Botan kayo ko kasama, oh! Ano itong lap ko nun? Alexa, can you pilo? Obey ko ng pante. As in, legit. Yay! Tapos, sabya kayo na mo. Dukay, kinilalig sa mga basta mag-milo o glabunon kay kapoy. It's like 5 minutes ago. But look at that. Yay! Na may kamera. Yay! Gonna go swimming. You go, girls! I don't like you. I don't like you. No gapon. Nabilang summer na. Now it's still snowing. Saan kayo magpaalot for Christmas? Wow! Kagwapo! Init kayang lawas. Inpalingot na siya. Ninasas mo. Wari kay ligo ko din. Kay ligo. Mag-swimming punta. Mag-swimming. Ang papa, uy. Yay! Swim. Nga ano na pagkuman. Swimming is life. Maton kay champurado kay nangayo imong anak. Eh, mugawas na ni pohon din ako hatagan si mong gusto. Mahay ni siya nga nung gipatilaw ko niya dito.
Susunod pag... Ano 30 minutes? Ganyan mo yan. Oh, di ako pangayo nga Christmas gift. Chocolate. Hot chocolate. Welcome to Cacao. Champorado. As in, grabe ka lang eh. Sabi na dami dagwan. Ngit-ngit lang ni Iya akong bisip. Hala okay ko niyo. Si Konan.